akorde F, D-mol ali tukaj, B, tako ali tako, in C. Spodaj v opisu lahko pogledate točno, kako se te akorde prime. In sedaj gremo počasi z 4/4 ritmom, dol, dol, gor, gor, dol, gor. Gremo čez kitico. Torej F, super plan, D-mol, klopi, probleme B, odsojmo plan C, mora dol zavit, F, črni kalp, D-mol, med cesta gore žene, B, čaka me klapa C, da gremo spit, isto. Potem v refren F, B, C, F, D-mol, B, C, F. C, F, D-mol, ritem lahko igramo navadni 4/4, lahko pa 4/4 z zadušenjem. Torej dol, cek, gor, gor, cek, gor, dol, cek, gor, gor, cek, gor. Predstavljate si, kot da igrate navadnega, torej dol, dol, gor, gor, dol, gor. Samo da je na drugi udarec dol, cek, gor, gor, cek, gor. Na drugi in predzadnji udarec je namesto navadnega udarca po strunah zadušen udarec. Torej dol, cek, gor, gor, cek, gor, dol, cek, gor, cek. Ko ima harmonika inštrumental, se na kitari igra enako kot v refrenu.